stories. Predstava započinje. Inspicient je čovjek koji koordinira, zapravo vodi jednu predstavu. Osnovno je za svakog pilota biti ozbiljan u onom što radi. Može rampa. Može, zatvarajte. Desno 20. Dobro, lučka uprava. Kao zapovjednik razmišljam za sve. Jedna od temeljnih ljudskih sposobnosti jest kontroliranje stvari i događaja. U današnjoj epizodi povešćemo vas do ljudi koji suvereno vode kazališnu predstavu, kao i do onih koji kontroliraju moćnu snagu brodskih i avionskih motora. Profesije osobno. Pod kontrolom. Inspicient je profesija koja je slabo poznata. Mnogi ljudi koji dođu u kazalište, kad im kažete ja sam inspicient, oni misle da je to šaptač. A joj, vi šapćete, a zapravo malo ljudi zna što je to inspicient. Sastav i stanje startne ekipe kompletna, stanje zrna se ispravno i rade, meteorološko stanje. Ako imamo neki vjetar 0,20, 2 čvora, to je ništa, znači to je promjenjivi. Prije nam nekako bio let u 4. srednje. Zapravo to mi je bio prvi let avionom. Zapravo mogli bi reći jedno skroz drugo iskustvo od ovoga što ja svaki dan prolazim. Međutim, to mi je bio prvi let uopće avionom i prvi put da sam vidjela azurnu obalu iz zraka. Još je bila i noć, tako da je sve skupa bila jedna velika magija. I tu sam definitivno rekla, ok, idem probat postati pilot. Gotovo je, može rampa. Može, zatvarajte. Nono mi je bio pomorac, otac mi je bio pomorac i od malena, od kad znam za sebe, sam htio da bude na brodu. Jesi tu? Inspicient je čovjek koji koordinira, zapravo vodi jednu predstavu. O njemu ovisi da li će se na pozornici dogoditi sve ono što se mora dogoditi od početka do kraja. O njemu najviše ovisi. Ne samo o njemu, ali o njemu najviše. Cecilija, jesi tu? Ja moram doći, naravno, ranije i pregledati najprije da li su svi solisti stigli na vrijeme i da li će oni biti gotovi do početka predstave. Moram pogledati da je dirigent stigao, da li su svi koji su važni za predstavu stigli, ako su i statisti bitni, i statiste, i ako su djeca u predstavi i djeca. To je broj 1. Broj 2, moram pregledati da li je sve na sceni u redu, da li je sva rekvizita postavljena, da li se vrata otvaraju, zatvaraju. Ja to sve skupa provjerim. Ovo je simulator našeg aviona, dakle aviona na kojem ja letim, to je Pilatus PC-9M. Koristimo ga prvenstveno za vježbanje instrumentalnog letenja, dakle za preciznost koja nam je potrebna u instrumentalnom letenju. Objasni se osnove rada simulatora, međutim tu nije ništa prekomplicirano budući da su instrumenti potpuno isti kao u avionu, a vanjski pogled jasno nije potreban budući da je to instrumentalno letenje, dakle radi se sve po instrumentima. Sve pripreme se obavljaju kao i prije leta, pokretanje aviona isto kao i prije stvarnog leta. Isto tako svi pokreti i cijela instrumentarija se koristi kao i u normalnim uvjetima. Da li je signalizacija rampe i vizira uredna? Signalizacija uredna. Ok. Posao zapovjednika nije lak. To je odgovoran posao, jer prvenstveno zapovjednik je odgovoran za sigurnost broda, sigurnost ljudi na brodu, za sprovođenje sustava sigurnog upravljanja broda i zaštita okoliša.
to sve mora funkcionirati. Prema tomu odgovornost je ogromna. To je putnički brod koji prevozi 1000 putnika do 77 članova posade i kapaciteta 270 automobila. Desno 20. Moj posao se sastoji u tome da gledam u note, gledam u dirigenta na ovom monitoru i na scenu na ovom. I onda prema ruci dirigenta dajem znakove, jer obično uvijek rasvjetni znak ide skupa s nekim dijelom novim. Onda ja gledam ruku dirigenta i kad on digne ruku ja dam znak, recimo prema njemu se ravnam. Tu scenu gledam isto da vidim da li mi je taj znak došao na vrijeme, da li mi je čovjek ušao u svjetlo ili nije i tako. Uglavnom gledam ta 2 monitora i u note i normalno komuniciram tu. Te 4 stvari radim non stop. Za početak predstave izvolite se pripremiti solisti Ricardo Oskar, orkestar, muški zbor, balet, urotnici, statisti i tehničar za zavjesu. To je Geronte. Svoj dole. Nego drugi te grije. Predstava započinje. Još malo pa će zastor. Za mladog pilota mislim da je najbitnije da usvoji od početka radne navike, dakle da se odgovorno uvijek priprema za let, da mu je dokumentacija uvijek kompletirana, uvijek ažurirana, svi podaci da su točni i da vrijede i da se uvijek ide na let spreman. Dakle, ako se čovjek osjeća dobro za taj let, fizički i psihički, odmoran, naspavan, sit, onda da ide na let. Ako ne, može ugrožavati svoju sigurnost i sigurnost svojih kolega. Ti radi svoje manevre do kraja zone. Za zaokret ćemo se dogovoriti i do pola vremena rada. Onda ja preuzimam vodstvo, nastavljamo znači sa... Može pitanje samo, kako je li neko radi već promjenu vodstva? Je, zaokret uvijek suprotni stupanj je, znači ako je 10 stupanj ješ u lijevo, znači kad ti kreneš u vodi kažeš mu ja uvodim, onda on krenu zaokret malo brže. Dobro. Smota i samo dođeš onda s druge strane. Aha, okej. U početku, budući da sam ja jasno u velikoj manjini ovdje kao žena, bilo mi je veći pritisak nego većini mojih kolega. Međutim, stariji piloti i iskusni koji su stvarno pokazali dosta razumijevanja su mi rekli da je najbitnije da ja radim, da dajem sve od sebe i moja će onda djela govoriti za mene. Brod sačinjavaju ljudi. Ja bih rekao da ne može se reći da zapovjednik, dobar zapovjednik je i ako ima dobru posadu. Ja bih rekao da je 70 do 80% dobar zapovjednik ako ima dobru posadu. A i umijeće napraviti jedan tim i jednu uhodanu posadu i da postoji uzajamno povjerenje između zapovjednika i posade. Čife, možete dizati. Lagano dizat. Svojim časnicima maksimalno vjerujem, ali želim da i oni meni vjeruju. Prema tome, ako ne postoji povjerenje, obično takav časnik s menom nema šta tražiti. Pa meni radni dan počinje kad se probudi. A mogu se probuditi u 2 sata ujutro, već mi je počeo radni dan. Ja bih rekao, zapovjednik na brodu radi 24 sata. 24 sata zbog toga što je on uvijek na raspolaganju. Znači, u slučaju bilo kakve krizne situacije
ili situacije koja se odnosi na ugrožavanje sigurnosti broda ili bilo čega, zapovjednik je tu i on mora donijeti odluku. Pa ja govorim, svako putovanje ima nešto. Najbizarnije može biti s putnikom koji ima, šta ja znam, temperaturu 40 i to se mora shvatiti ozbiljno. Idemo, dečki. Ajmo. Inspicijent mora biti dobar. On ne može ne biti dobar. Zbog toga što on mora pristupiti svakoj predstavi, ne svakoj premijeri, nego svakoj predstavi sa jednom velikom odgovornošću. To jest, mora pristupiti svakoj predstavi kao da on nju radi prvi put. Mora biti vrlo odgovoran, mora biti savjestan, mora biti jednostavno u tome. Ne može otići na pauzu, ne može reći ja sad neću napraviti ovo, napraviti ono. Inspicijent to mora biti. Dolazi 12. Zastor. Sa tehnikom radim od prvog dana pokusa, jer s njima moram surađivati, moram im reći što da donesu, što nam treba, da li nam treba krevet, da li nam treba stol, da li nam treba rekvizita. S njima sam od prvog dana i stalno. To je skupni rad, jasno. Počinjemo. Razlika između pilota vam je kao i recimo između vozača automobila, nije to ništa drugačije. Svaki pilot ima svoju tehniku pilotiranja, neko je brži, neko možda finije pokrete ima. Sve je od čovjeka do čovjeka. I te razlike se naravno uvažavaju od kolege do kolege. Sad budući da sam ja jedan od najmlađih ovdje pilota, a odgovornosti mi u skladu s tim i nisu prevelike. Dakle, kako čovjek ide radni staž, kako mu se povećava čin, normalno dobiva sve više i više zadaća i sve više posla. Moja odgovornost za sad ide do toga da ja moram se pripremiti za svoj let i paziti na svoju sigurnost svojih kolega u zraku. Pogotovo pri nekakvim vježbama koje još nisam radila, dakle koje su mi novi elementi i tako. Letenje mi još uvijek privlači zato što još uvijek ima vježbi koje nisam prošla i puno elemenata koje nisam savladala i to vam daje jedan izazov određeni čak i nakon što diplomirate. Ja bih rekla da možda čak i malo teže jer ljudi očekuju više od vas nakon diplome. Tako, dok god ima izazova, to me tjera. Zarada na našim brodovima je zadovoljavajuća. Znači, zarada možda na stranim brodovima bi bila i veća, međutim, mene tradicionalno veže Jadrolinija. Ja sam od uvijek htio biti na putničkim brodovima. Odgovornost je jako velika. A zapovjednik, kao što sam rekao, nije lako biti, a nije lako ni ostati. Moja profesija je jedinstvena zbog toga što je na moru i u kritičnim prilikama zapovjednik odlučuje sam što napraviti u kriznoj situaciji. Može 1, 4, 5. Započela je druga slika.
neki savjet, ne mogu reći da sam od bilo koga dobila neki savjet. Ja taj posao, nažalost, nisam ni od koga učila. Ja sam ga učila sama. Raspadaju se. Zastor. Dobra su bila, Cecilija, dobra su bila. Daj neku krpu tamo. Daj krpu. Ima. Pa šta vam je večeras? Vi se stalno tučete, sudarate. Koji vam je vrag večeras? Ja ne znam što go rekviziti večeras. Stalno padaju, sudaraju se. Danas smo između ostalog, imala sam vježbu koju sam radila prvi put, zove se gađanje ciljeva u zraku. Vježba se izvodi u paru, dakle poljeću 2 aviona i 2 aviona odlaze u zonu grupnog letenja, to mi tako zovemo. Po ulasku u tu zonu namještamo se za izvođenje tih manevara i radimo na smjene. Dakle, jedan dio leta, prvi avion glumi metu, a drugi dio leta, onaj koji je radio manevre, glumi metu dok onaj drugi napada. Vježba se sastoji u tome da meta zadržava konstantnu brzinu i pravac, dok drugi avion izvodi manevar, penje se, promijeni visinu 2000 fita, dakle na gore, i promijeni pravac leta za 110 stupnjeva i čeka da uoči svoju metu, nakon čega on uvodi u poluprevrtanje i cilja tu svoju metu. Kad je meta došla u određeni položaj, dolazi se iza nje i iz tog položaja se može vršiti opaljenje, dakle gađanje mete. Nakon toga prelazimo meti na drugu stranu i uvodimo u sljedeći manevar, opet pripremamo se za napad. To se izvodi kroz cijelu zonu, to je pola sata leta, dakle 15 minuta jedan avion napada, 15 minuta drugi. Lijevo 10. 20. Pa meni najgori trenutak na brodu koji mi je, rekao bi, ne najgori, ali što ne volim, a to je normalno u našem poslu, gdje je maksimalni oprez, to je magla. Ja bih rekao, to je najgori trenutak. A trenutak najgori na brodu i drugi, što ne bi volio da se dogodi, a moguće je uvijek požar na brodu. To je timski rad, znači dogovor zapovjednika sa rukovoditeljima se prenosi poslije na šefove odeljenja i dalje na posadu. Ali svaki član posade normalno mora slušati naređenja pretpostavljenoga, mora biti u svakom slučaju spreman da pruži potporu u slučaju krizne situacije na brodu. Temperatura mora bude 27. 27. Jučer je bila 28. već 10 sati. Brod ima sredstva za spašavanje, to su čamci za spašavanje, to su 8 čamaca, 2 čamca su kapaciteta 60 osoba, a drugih 6 140 osoba. Ima 11 plavi kapaciteta 50 putnika i ima još jedan tube za napuštanje broda u idealnim uvjetima 400 ljudi u 30 minuta. Znači svaki član je familijariziran sa rasporedom za uzbunu i u bilo kakvoj situaciji posada je tu da zaštiti brod
i da spašava ljudske živote na brodu. Treba voljeti taj posao, treba voljeti kazalište i treba biti spreman na poprilične žrtve i nerazumijevanja. Pogotovo ako ste žena. Jer žena treba uložiti mnogo truda da bi uvjerila ljude u ono što želi, tu veliku masu ljudi. Ja i dan danas doživljavam tu i tamo neke provokacije od nekih muškaraca koje možda ne bi se dogodilo da je pred njima jedan ovako muškarac, ne bi se usudili reći to što znaju tu i tamo meni reći. I dan danas, nakon puno godina rada. Oskar, Samuel Tom i muški zbor, izvolite. Odgovornost je velika, to je bez daljnjega. Zarada, mi smo zapravo potplaćeni, a mi smo potplaćeni zato jer se malo zna o našem poslu. Čak i ljudi koji rade u kazalištu ne znaju dovoljno o našem poslu. Oni misle to je samo, tako malo upiranje gumbi, to nije ništa. Tako da je meni jedan kolega rekao, što je vaš posao prema mom poslu? Naime, ne možemo uopće o tome govoriti, ali to je znak da se o tom poslu ne zna. Tehničar za zavjesu, tehnika za promjenu. Ja sam širokog polja interesa, pa bi ja vjerojatno se našla u dosta zanimanja drugih. Smislila bih već nešto, kažem, još dan danas me zanima i puno toga probam i puno stvari učim, ali trenutno sam ovdje i dobro je. Ne bi mogla sad trenutno nijedan kritičan trenutak izdvojiti kao nekakav koji je bio možda prijeloman ili mi je došlo da odustanem i tako. Svaki čovjek ima svojih teških dana i pogotovo ovdje većina nas je razdvojena od obitelji i sami ste. I onda se zna skupiti, zna biti teških trenutaka, loših, kažem, jednostavno loših dana, ali u principu nema toliko nekakvih tragičnih i teških iskustava. Vječno pitanje, žena u vojsci. Sve u svemu nije loše, vjerojatno je bilo puno gore mojoj kolegici, recimo, koja je završila davno prije mene, ja mislim 8 godina, njoj je sigurno bilo puno teže, pogotovo zato što je bila prva žena na avionu. Danas su stvari bolje, meni nije preteško, naravno uvijek ima stvari koje vas pogode, komentara koji teško padnu, ali sve u svemu kolege su tolerantni. Jednu prvu listu sprintat i na mostu da staviti. Lijevo sve. Mađanik, gotovo. Jedan ide van, da li unutra ovaj drugi ide? Pa ovako, je sin je izišla i ulazi van unutra, ja vidim to sve dobro, ulazi na 16. Dobro, lučka uprava, dobro. Okej, hvala, vidimo se. Zapovjednici su svi po meni isti. Jer do zapovjednika je trnovit put, a kad se dođe do zapovjednika svi isto mislimo. Lijevo 10. Znači, kad sam bio treći oficir sam razmišljao jedno, kad sam bio drugi oficir sam razmišljao drugčije, kad sam bio prvi oficir isto sam drugčije razmišljao, a kao zapovjednik razmišljam za sve. Tako i drugi zapovjednici. Zarada, ako pitate bilo kojeg pilota, reći vam da može biti puno bolja. Mislim da je premalo plaćena i premalo cijenjena u današnje vrijeme. Nekad su piloti bili pojam, a danas bar vojni piloti više nisu toliko na glasu kao elita kao što su nekad bili. Volim letenje, još uvijek volim osjećaj nakon polijetanja pa sve do slijetanja. Sviđa mi se jer je atmosfera opuštena.
ovdje u pilotskoj školi. S kolegama se dosta dobro slažem, već se svi znamo jer tu smo dugo godina svi na tom malom prostoru. Tako da sve u svemu dobro je, kažem, nema velikog protoka ljudi, pa osjećate se kao doma svaki dan. Moja odluka je konačna. Međutim, u svakom slučaju ja se prije konzultiram sa rukovoditeljima službi, a to je upravitelj stroja, to je prvi oficir palube i ovisi o kakvoj situaciji se radi, a na kraju poslušam i ostale savjete, a odluku na kraju sam donesem. Pa iskreno u svojoj profesiji bih rekao da ja svoj posao volim, da volim brod. Ja bih rekao da i on vjerojatno mene voli. I u situacijama kad je i loše vrijeme i tako dalje, koji put i ja njega slušam, a ne on mene. Gotovo sve. Može, rampa. Solisti, muški zbor, urotnici. On je težak, on je odgovoran, međutim, eto, ja takav posao bi nikome preporučila, o tome se radi. Da bi se radio ovaj posao, treba jako, jako voljeti kazalište i privatni život podrediti kazalištu, što baš i nije nužno. Ja sam od najranije svoje mladosti išla u kazalište. I onda kad bi onako mogla za sebe reći, ne bi bilo neskromno da kažem da sam ja kazališni čovjek. Eto, ja kazalištu pripadam. Spuštaj!